Will Evans. Pass lac ganddo fo. Syth at Oliver Nugent. Nugent i mewn i cwrs Cosby. A'i ergyd o ar draws wyneb y gol. Fflint wedi dechrau'n hyderus. Jake Phillips yn taro gig gornel yn hir. Neu gath Cai Edwards i ben ati. Ond oherwydd ei fod o'n rhwystro un amddiffynwyr y Bala. Nath o lwyddo neu hynny. Ramsey yn cymryd y gig crydd yn sydyn. Yn uniongyrchol. Teg at Will Evans. Will Evans dros y golwr! A mor hawdd â hynna. Mae'r tîm cartra wedi mynd ar y blaen. Mae Mainc y Fflint yn gandryll. Doedden nhw ddim yn teimlo bod i yn gig crydd yn y lle cynta. Ond meddwl chwym gan Alex Ramsey dros amddiffyn y Fflint i mewn i lwybr Will Evans. A nath o ddim camgymeriad yn codi'r bêl dros y golwr. Jake Phillips yn gymryd y gic. Dros y wal! A mae'r Fflint di taro nôl yn syth. O fewn 2 funud ar ôl mynd ar ei hôl i. Gic rydd wych gan Jake Phillips yn canfod cornol ucha rwyd. Na chi gol oedd hwnna. Dave Edwards. Callum Woods mentro ymlaen. Woods yn croesi'n isel. Y cyffyrddiad a'r peniad ymlaen gan Dyn Ebi. A mae Bala yn ôl ar y blaen. Unwaith eto. Mae'r Fflint yn gandryll. Cwyno am gam sefyll maen nhw tro yma. Ond mae'r gol wedi cael ei rhoi. Chweched gol. Dyn Ebi i'w glwb newydd. Phillips. Taro bel ymlaen. Cadwaladr. Trio rheoli'r bel ar ei frest. Wild sy'n ei tharo ymlaen yn y pen draw. A mae Alex Jones di mynd i lawr reit ar ochr y cwrt Cosby. Capten y Fflint yn honni bod y drosedd arno fo yn y cwrt Cosby, ond cic rydd fydd hi. Bêl ymlaen at Will Evans, lawr ar asgell chwith. Na 2 ddyn yn y canol. Venables! A mae'r Bala wedi mynd 2 ar y blaen. Ar ôl dim ond 2 funud a hannar o'r ail hannar. Ac am y drydydd gêm ar bron. Mae Chris Venables wedi canfod cefn y rwyd. Callum Woods yn canfod. Rutherford tu allan iddo fo. Rutherford efo amser i groesi. Will Evans. Yn mynd yn ôl at Rutherford. Rutherford. Teg at y postyn pella tro yma. Dyn Ebi gath i droed ati. A'i ergyd o yn syth at Ryan Woods yn y gol. Jake Phillips yn lansio'r bêl i mewn eto i gwrs Cosby'r Bala. Mae allan at Dan Roberts! O, na chi gol! Na chi foli gan Dan Roberts! O 5 llath ar 20, gwylio'r bêl yn syrthio a'i tharoi yn berffaith. Yeah, I thought the lads were absolutely outstanding. You know, we've played 3 games in 8 days, starting at Newtown last Friday, and then obviously a tough game at TNS, which we were unlucky with not to get something out of. On the night, you know, they bossed the possession, but chance-wise we had a couple of chances near the end, and then to concede so late on, and then for the lads to react and put a performance in like they have done tonight, you know, just shows how well we work in training, now how fit our lads are through their attitude to keep themselves motivated and fit throughout the week. Yeah, I've obviously missed a large chunk of the season through suspension and whatnot, so chasing match fitness now as we speak. Obviously 3 games in a week is quite challenging after a couple of months off, but always pleased to score, and you know, the main thing is we're winning games, so if I can contribute to that, then it's pleasing, obviously. In pivotal moments of the games against teams like Bala, you've got to be experienced enough to manage situations well, and we didn't manage certain situations well at the right time, and unfortunately it's come back to cost us tonight.